Emsakazweni ngiqale akubanga ukhosi kube ama-community radio e-UKZN before I think University of Natal ngalezo zikhathi ngasebenza eDurban Youth Radio campus station ise-SU building of which ngitraina kakhulu ama-community radio station ayatrainana but just ukubala ama-radio ngasebenzele iyona i-Durban Youth Radio ngasebenzela i-KNI yayibizwa ngokhonza nathi Gagas. It was a Christian radio station based in Pinetown. Ngasebenzela i-Voice of Vets ngase ngiseGoli lapho yayiphakathi ecampusini yase-Vets University. Ngasebenzela i-ABC News Network. ABC News Network kwakuyikhampani yabelungu. Uzuzubona naleyo khampani leyo ngatholwa ngiye kwi-training ye-radio umuntu owayezofundisa. So nje ukubuza imibuzo kuDesla Dama engaphesha kwelwandle lwamlungu. But bakuvuleka opportunity wathi come work. Lapho sasenza indaba ku-news agents weBisenza indaba siphakela i-P4 radio esiyiGagas manje wawubiza uphimbo lami ngireporta ngiseGoli i-radio Alhowa Classic FM radio station ezidlala umculo yokuthuka DJ wamanoti ngangikhohlwa ngamanoti but bese fanele ngireporte ngiyongena khona. So from there and then why story qala kukhosi before ngizoba ofunda indaba. There's an opportunity ayivulekile kufuneka abantu abazo-actor ngangena nga-act indawo yepolice. Uthi iqala phambili thanda umuva la lapho liyigwala leli kuyilona elithumelayo Mafundla ngenani-ke ngapha mna ngizoba kapha kanti le ukapteni uyena osabayo kodwa uthumba igenge yakhe kuqala sure wait na-acta yona then kwaba indaba and then kwaba ukusakaza okwayindaba ku-interesting because ngaya ngibizwa le-interview angayithola le-interview angayiphasi i-interview yathathwa komunye umuntu ontokazi, may his soul rest in peace. Ngabuyele emuva ngathi mala ngincaleke nje mpatha mala ncane uthi nani kwi-interview nentokazi thizeni eyayithola i-interview kodwa uthi ayisekho loo ntombazana. Hayi ngaleyo ndlela usho ukuthini usho ukuthi uthatha isikhundla sambuze kanti uthini yazala ukuthusa abantu but mana kodwa-ke mhlawumbe usaqhubeka ubani lo ngifuna lo muntu owakuvulela lesi space owangena ngaso ubani lo ngifuna lo muntu owakuvulela lesi space owangena ngaso wadrama emsazweni mhlawumbe ukhozi no kwadrama kwakuyi-advert ekhishiwe enziwe iphimbo likababa umuva amaphalala phefumulo wakhe uphumule ukuthula naye ngangena ngawokwenza ama-auditions sasinento kuyayithi wathi wayithola leya access card yokungena ebhilidini ngabusaphuma angena ngayo phela isikhathi sokurekhoda idrama ngangeneka kanti kuvela-ke sinye isikhundla sasi-advertisiwe seyindaba ngangena cause ngiyaqualify bangishapha ngizothuleni intokasi kwayiyona ngabuyela emuva lapho ngiyaqhubeka kuyakhula senginengane uPalisa umdodakazi sekufanele manje ngiqale ngisebenzele umndeni ngathola isipani ePinetown sasidayisa amabhetri fana amabhetri ngakushantshela lonke your triple A's, your double A's, or your laptop, your kid. Lapho ngihola 2.5. Batha na. Ayibesebe yafona ukukhoza kuthiwa hayi ngithi sure. Kwakumfowethu uThabo Mfukeng. Usesebenza kuhulumeni manje yena wayemphathi weindaba. But before ushayile ku-interview. But it's just that bekumele kube khona oyedwa othathwayo. So angazi nginethuba lika 3 months alikhona la ukufunda indaba ekhosini ngenxa ukuthi une-background yendaba vele ubuya ngisho eGoli kukuwena ngoba uthe unomsebenzi full time singayiphinda kabili kathathu leyo mali yakho so manje ubuya lo 2.5 no 7 to 10,000 engizobahola ngaleso sikhathi 3 months
but 3 months Sure. ayikahlala amathambo ekhanda ngathi amabhetri asala kade ngifuna lento Azayibona ngaba ne-faith kuNkulunkulu ukuthi uma izoke isebenze lento ukuthi asingalahli ikhadi ngothi ngaphakathi khona zobe sengikutholile yakuphelanga ngisho nanenyanga ngathi ngize phakathi ngizovele ngiyangena kwi-lift ngagibela umphephethe ubabhodloza Nzimande wayeumphathi wesiteshi uwe lo mfana lo uSiphombati ngathi yebo umphephethe wathi ngiyakuzwa uyashaya manje baqashe kahle lapha kwenews ngithi lutho manje sekufuna ukuthi abone ithuba lokuthi lekalazi iqiniso. yes evele ethi hayi ngoba nezwana noLinda fanele ukukhupha ukuzongibona engakumagic manje lapho magic thema ngifika out yangimukela kamnandi Ngakwebuko phela nehomkano babili nje mfethu Mr. Magic ngoyibuka le nabayibonayo ni forward you are the man we love you for sacrifice owayenza mfethu hayi kuwe wedwa baningi abababaza i-contribution kaSotobe ekuzilibaleni ngenhloso ukuthi kukhula abanye abantu emethe bona manje ngiyatshela indawo angikhava kuzona at some point ngishibize ngeleze ngidayiyoti hamba bona ungena ngayo access card But asikho lapho serious avelathi umphephethe kunabantu abangoproducer abafunakalayo ukuqala nje ukuthi wakhona uproducer yaqala ngathi okuyimina intambama ku326 noLinda enomunye umfo okuthiwa uMusa Msomi usekwa department exhume machine manje kwalapha kuKhosi okay yena enza ulakhe isifatha kwi-breakfast show mfethu mangi 1 month ngiphakathi ukhozi balongi-ofara ispace ukuthi uzoproduce uLinda ngabuyela kuThabo ngathi le baby fair kule ndoda ngathi mfethu wathi hayi yenze ngike mina ngaye lapho ngibambe ngoba khona umuntu oku-maternity leave for 3 months manje mayebuya ku-maternity leave akimthandazeli ukuthi aphinde akhulelwe ukuze yeyi yabona akukho into ukusebenza kamnandi uzwazi ukuthi mhlawumbe ngaqeda kala ngiyajabulizakala so kwakuba isibindi nje umuntu athi ukuthi asithathe ngempela uNkulunkulu emuhleke the choice was great akuhlalanga-ke lapho kuKhosi I was promoted year after year from there thola show ya3 to 6 I mean Saturdays more of it top 20 eyayibizwa ukuthi kusazoba mnandi ilapho igama kusazoba mnandi kusengenzeka noma yini elaqhamuka khona so ngenza yona ngawu-technical producer ngawu-content producer ngayi-voice yesiteshi mfethu mawuza abantu abakhuluma futhi-ke babefuna ivoice ngivele ngikhumbula uyabo-BK mayesefuna ungidelela usho ukuthi babefuna ivoice emadladla ayithi madladla besiphinde ba-6 sekukufundisa akusekho lapho bana-ke mhlawumbe uma ngaye kuthiwe nje Wembatha awungikhumbuze iy'nhlelo ongathi sezizonke emsakazweni uKhozi wayishaya ngashaya iy'nhlelo engayishayisisa uKhozi engangizenza ngedwa yeah I know this is a controversial statement khona into eyenzakalayo Mavundla i-chemistry angeke uzukwazi ukuyifosa sure I'll make an example ngeshow yami nawe ebusuku show yakho no-BK yes if ni right emoyeni mfethu kuyazenzakalela i-Saturday 9 to 12 sazoba mnandi nganguproducer ngupresenter ngikho konke so yonke into oyikhiphayo yithi manje-ke iradio yasiyakhula-ke kwakhona le nto kuthiwa ama-co-host you know kufanele niqala nifundane nomuntu lo ey'nkhosi enabantu abaningi noNgcebo Zamangcobo aqala ngoMroza noNgcebo Zamangcobo aphinde ngabuyela futhi kuMroza so wawuzuphila impilo one impilo yoku-co-hoster okusho ukuthi nethuba lokukhuluma nawe uphinde kube khona nethuba lokukhuluma yes ayingabona ukuthi but that's a system that's a way yokuyiwa ngayo njengamanje
then umuntu waqhubeka wayenza. And esibili bese kuzoba ile yokuthi uma uyibambele wena uwedwa uyaflowa bangasebenzele lo gama lelo. Akekho umavundla ozokathi ukudonsa kancane ubuyele emuva makuwuwe uyazi. So kanti i-rate izophinde i-introduce into yama-theme ebiza nge-thematic approach ukuthi makuJune uyazi ukuthi if ngikhuluma ngeinto ze-youth September into zamagugu. So iqala ukuluza kancane le creativity ukuthi ungene ethi uyahlanya emoyeni. Sekumele umuntu kancane umukhuluma uphinde ubuyele uzoba formal uzoqala ushaye lezo zinto ezo-youth athatha ama-drugs nani u-end up not really ukuthi uyi-robot but ususeva kakhulu lezi zinto lezi eyibekiwe ngoba umqashi kunekota kufanele ayi-reach ngokwe-contract ngokwe-license yakhe kulaba abamnikeza i-license. So ngokwami ama-shows engangiwenza ngedwa ngiyi-producela ngizenzela konke ngibona abamnandi kakhulu. Not taking away anything from labo awunabo kodwa nje you are saying this was one best other approach. Yes. No, ngizwa kahle mfethu. Mhlawumbe uma kungake kuthiwa usebenza isikhathi singana mzazi Nkosi? 22 years. 22 years. Ma-decades amabili bafu. Mfethu wena. Phela iminyaka yami lo phela mina ngina 22. Ngiyabona wathi uzalwa wena. Uma kungake kuthiwe awukhumbuli interview eyodwa ungathi kuwo wonke ama-interviews engake ngaba nawo Khosini yabo le one eyokuvela kwey'ndaba zazokuthi ibhova likadikadika lavuka. Okay. Kakenza 3 to 6 ngasibreaka leso story leso. Sakhuluma namaphoyisa. Esibili kokhona uSnoop DOWG la South Africa. Sure. Hamba attend show yakhe. Angi-attend engazithuka ubhuti wanje. Pray, have your hands up. Kodwa yayithi isuka isivele ibhema. Sure. Ubhayo Hlaza live. What? Buya Monday ngafaka amaphoyisa. Akavumelekile futhi-ke njengoba sekuziqhaqile. Ngathi ngimyekeleni ukumbopha. Yeah. Hayi bheka le khuluma amaphoyisa. Yakhumbula impela yagcina ishilo wathi hayi no siyasibheka ukuthi masenza leyo nto leyo akuzukusuka nesibhicongo ngoba sibukele stage zawumbopha eshaya lo gwayi wakhe. Ngala bantu abangaka babegcwele stadium babezosidla basifele. So nje ama-interviews amaningi noma iy'khathi ey'ningi ilabe kade ngi-controversial. The last one controversy kwakuyi-issue yama-illegal immigrants. We invited the Department of Home Affairs, khona for Department of Education. Sathi ukugejana nendoda ekugcineni engangiyibuza because ngangibuza umbuzo wakunika kunye ngathi you know what you're wasting my time. Ngafana uciwa ngiqhubeka ngamumva. Yini yo there are so many. Right. I guess then those would be if I were to ask you what is your most memorable moment kusho ukuthi ileyo. Mhlawumbe yipi into ongathi ibikwenza uconnect strongly nabalaleli othi yabona ke lento Mavuni ibivele ingenza abalaleli vele sithi nabo yipi lento ongathi nje iyona ekusize ukuthi uconnect deeply and strongly nabalaleli? Urelate nabo kuqala. Sure. Ngangayenza le example ngazi ngangikhuluma nobani ngithi hey singabasakazi khona into singayi-understand ukuthi abalaleli basithanda kangakanani. Sure. Ngayibona kufika uMandla Malakwana ngakithi. Yeah. Hey nami ngintwana ngiyafuna atravel I think for about 40 kilometers ngeenyawo nje ukuyobona oba nginayo nanemali. Uyobona uMandla. Right. Fika fethu lapho nginamahlonanyana ngiyafuna ukubikelela ngemqimbi wakhe uyazi ukuxoxela. Mfethu esehamba ngalibhala iphepha fast omkhonto ngaliphosa emotweni yakhe la ngene. Abantu wangifunda phela. Amceze kwagcwala ngami wangifunda. Asakubamba into njalo ukuthi the more parties izinto abakuphathisa zona kumnandi. Yeah. Ukuzizwa eradweni. Ngathi yazi bekuthi mhlawumbe umnikile umuntu la bese ngithola kwashutha ke manje ngizothi ngalilahla. Yeah. Bengiphatha kabuhlungu because lo muntu uhleli nabangani bakhe ushilo ukuthi ngibona ukuthi
and ulindile. So ngavela ngaba naleyo nto leyo ukuthi ukuba umlaleli kuqala kuyasiza ukwenza ukuthi ube yipresenter because uyazi ukuthi umlaleli ulindeleni as umlaleli. So yeah, yilokho ngeze ngaconnecta bese nenhliziyo ukuthi after umuntu esekhulile wakwazi ukuhlupheka bungafisa ukubona umuntu ehlupheka unamandla ukuthi ungamsiza ukwenza lokho. Wemfowethu wena yazi ngingazi ukuthi angekho kwi-interview ngathi ngihlalele ngoba impilo vele kufuneka ingabi artificial, ingabi sophisticated, impilo kufuneka ibe lula nje mfethu ibe simple. Ukusebenza kwakho emsakazweni Ukhozi mhlawumbe ngathi what did that chapter, le chapter nje ukusebenza Ukhozini khona umyalezo othile yayiuthumela kuwena ngafika kini ngicabanga ukuthi hayi ngicabanga ushada yes. Ngifika Olundi ngibona indlela umphakathi wangakini okuthwele khona ngeqoma, indlela abantu bangakini abakuthanda ngayo. Nawe usigqemeza usesebenza Ukhozini, ithini lento kuwena? What leyo nto did it mean to you ukuthi usebenza Ukhozini? Before ngiyona ngihleka khona umunye ongikhumbuza ingane esayikhipha amadimoni on air yabona ngoba uyabhala ukuthi asayikhumbulayo ileyo uthanda nasemoyeni lapho ngiseyiphantsuni impela yabona ukuthi ubizo wabanalo usathi yenzela lalela njegameni mfethu laphana kokuqala Ukhozi ayilongbuilder angifuni ukuthi ngibe arrogant ngithi sabuildana because nama I did a lot for loan, but it was based on a contract ukuthi uyasebenza uyakhokhela. Yeah, yo bafo ngoba ngisho nje indaba ukuthi umuntu besiza ingane amabhasari. I remember sinisikhungo ngengisimenshini unyaka nonyaka bese nginika amabhasari worth 500,000. Akuyona Priya Technical College iyon phela phela iredo amles mbathi awunankinga ngiqeka ukuthi noma bengakakhokheli basazongikhokhela kodwa bekhokhele ngoba sesikhulumile ngawo ukuthi umbatha wakwazi ukufaka izingane ezahlukahlukene ngenxa yobuhlobo obuhle wayekade nabo nePriya Technical College. Webafo ngitshela ukuthi abanye ngingazi ngisho namakhaya akubo mfowethu but Ukhozi wayikhanda le brand manje uyikhanda, it was just a matter of pick up phone abantu benzeke senza futhi enye into nemayini esokhukho. I just called them and said, look, nemayini eseduze kwemphakathi yakoNongoma nika kwakuyimini okhetha out how many school uniforms yeyikole zakhela amakhosi bonke lokho akuzukuthola ubazama udlule Ukhozini. Umkhulu wembatha ngoba isikhathi esiningi abantu baye bethi bengadlula mhlambe la bebeyade bekhona mhlambe usuthola ukuthi kubathatha kade ukubona okuhle ngoba njengoba usho nginesiqiniseko sokuthi kuneminyango eyavulwa nje ukuthi ngoba kuthi usiqhemeza Ukhozi kunama office owathi mawufika ushiya iproposal yakho wathi egameni lokuthi usigqemeza Ukhozi. So ngamafushane ungasho ukuthi ngalenje kwebrand kodwa futhi Ukhozi lube nesandla ekuthenini lukulifte luze lukufikise la ukhona. Kakhulu ngoba nje really kubusho nje ayikhona ezinye iminyanga angangeke ivuleke if belungekho. So I lapho mfana will forever be grateful. Uma ngake kuthiwa ake sikhulume ngezinto professional othi ngifundile is about sure you're putting the name of an organization in disrepute. Mfethu one ngokumele whatever yenzayo ungafaki igama lomsakazo. Yes ekhulumeni lokho kukwenza ukuba professional ukusiza ukuthi ube professional even nezinto zenzayo emphakathini. Uyafuneka ukufundile. I remember man losing my younger brother usiya okuyilasibone kwethu ehlala nami eThekwini kanti ngizomuva ngeGoli akule ngothatha ibhanoyi ngo10 ufike esibhedlela sakhe la kusona ufike ngimbone nezinsizwa leza nazo ngibaphathela inyama yokosa bayadla bese ngiyahamba ngiyobamba ibhanoyi ngiyokhavisha ka3
manje ukukhombisa ukuthi i-rate ikwazi ube professional kanjani. Mangilende e-airport ngicina ngayivulanga ifoni, ngiyadriver ngize ngizongena e-studio ngo-2. Mangithi 2:45 vele khahlele ama-message aphuma esibhedlela kuthiwa le ntwana ishonile. Yo mfowethu, this is my brother, this is my friend, blood. Ngihlala emzini wami eThekwini, ngiyazi ngihlala yena, imoto yami yayibhaliwe ngangenandaba mayihamba ngayo because ngiyazi uhamba indawo e-right. Mfethu. Mase ngila ngisakwazi ukubuyela emuva ngithi angikwazi ukusakaza. Owakwangizama uBrajoyita ufuna nathi no. Ayingafunda mfethu ukuthi kodwa sesisho ukuthi mawuke wangena e-studio okwakho kubeka lapha eminyango bese uyangena ube umsakazi. Mase uphuma uzoyithatha inkinga zakho lapho ishiye khona. Ngayishaya isho kwathi kuyoshaya u6 2:45 ngangivalelisa ngasengazi kwase ngabe ekhaya base beqedile izinto ngaze ngithi sengicela ukwazisa ihlobo zonke ezimndeni wakambatha nabe befunda naye ukuthi ubani akasekho. Kodwa ngendlela engangihleka ngayo, ngendlela engangisakaza ngayo, wawungeke uzubona ukuthi iyona nto egcina ukwenza ukuthi noma kuthiwa kwenzekalani abanye osakaza zimnethe ekhaya. But umeke wangena kulo yabo, wangena nje studio, uyibeka lapha eminyango into ezeyinkinga, ungena uzokwenza isibani sakho. Qeda ukuphuma, uyoqhubeka. Hayi ngiyazazi ukuthi maze ngimdala ngifuna ufana nawe. Ungenelana Mbatha uneyinkinga mfethu. Kodwa mase ufike la uvele uyeke ukuba personal, uyeke ukuba petty, uvele ube umuntu lo abantu Ngamzakwethu-ke lana-ke umlando noma uhambo luka DJ Sigqemeza kwezokusakaza lapho esithatha khona esibeka ukuqala kwakhe ukusakaza until ezengene emsakazweni woKhozi FM. Mina-ke nawe Ngamzakwethu bengathanda sihlangana lapha kwi-comment section sizovula ukuthi wena uthini ngalesi sihlabane somsakazi woKhozi FM esaqashwa singazelele. Mina-ke nawe Ngamzakwethu asiphinde sihlangana nawe ividiyo elandela. Danko, bye.